Declic ni gahunda yo gufasha urubyiruko kwiga ibijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga, hanyuma bikabaviramo imirimo ibatunga, ibaha akazi. Ni programme twifuza mu myaka mikeya kuzabasha guha amahugurwa abajene bageze ku 2500. Iyo programme yaratangiye, iri mu bihugu 17 ubu bya francophonie. Ikindi navuga ni umushinga twageneye abagore, tubatera inkunga mu bijyanye no kubaho n'imibereho, tubatera inkunga mu gukora ubucuruzi buciriritse kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Tukaba tubikorera mu kigega twise la francophonie avec elle, ni ukuvuga francophonie iherekeje abagore. Ni gahunda nziza cyane yagize akamaro kuva mu mwaka wa 2020. Muri iki gihe, muri iyi myaka ishize, ubu ni ubwa gatanu duhamagariye association n'imiryango y'abagore kwitabira iyo programme. Tukaba tugeze kuri miliyoni 13, ariko twemeranije nasabye abaministre bashinzwe francophonie ko iyo programme igumaho, ntibi iyo twakoreye igihe cya covid gusa ariko igakomeza. Tukaba twaremeje yuko byibura amafaranga abaye makeya twatangamo iyo nkunga ijyanye no kwitunga no kwibeshaho, yaba nibura miliyoni 3 z'amayero buri mwaka. Ni programme rero nziza cyane kandi dufite mu bihugu byinshi cyane by'umuryango wacu.